urwo busambanyi none nimba muba mufashe icyaha kiramuhamye. Umugabo yaranyirukanye, mu gihe yanyirukanye ngiye naramuhunze. Nongeye kubasuhuza, nyumvira kano kantu witonze. Umugore afashwe ari guca umugabo wiwe inyuma mu nzu yabo, mu gitanda cyabo bararanagaho. Uyu mugabo mu kumufata ahita ahuruza itangazamakuru, ahuruza n'inzego z'ubuyobozi. Uyu mugabo umwanzuro afashe nakuka nuko agomba gutandukana n'uyu mugore, bitabaye ibyo baraza kwicana. Nyumvira witonze. Genda musenze nzarera abana banje nawe azagumane n'uri akazungu. Ubu ibyo umuzaniye ni ibiki? Ni imyenda ye rwose. Uyu niwo mutungo umugeneye mu bw'abatatu. Njye niwe mugeneye kuko ibi nibyo bye yazanye. Ndagabana nawe ko kumutungo n'urupapuro ngurisha kwa mama no kwa data, urupapuro rurahari. Ahubwo tutagabanye. Umugore afashwe ari gusambana n'undi mugabo. Umufashe ni umugabo we basezeranye mu mategeko, ariko uyu mugabo nyuma yo kumufata ahise amwirukana n'utwiwe twose. Uyu mugabo yahoraga avuga yuko umugore we amuca inyuma, abaturage bakabihinyura, ariko uwo munsi yaje kumufata amufatira mu nzu ari gusambana n'undi mugabo. Dore yuko uyu mugabo yahise ajya guhuruza inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umudugudu zirahagera, bahita bafungirana uyu mugore we n'umugabo wari uhari. Umugore w'uyu mugabo yireguye avuga yuko uyu mugabo yaraje kumusura kandi niwe wamwihamagariye amubwira yuko yararwaye. Bityo rero uyu mugore avuga yuko uyu mugabo batari bakibana, kandi ikindi avuga yuko yari yaramuhunze bitewe nuko bahoranaga mu makimbirane ashingiye ku busambanyi bwa buri munsi. Umugore ahora ngasambana bya buri munsi ngo umugabo akamufata, bityo rero bituma urugo rwabo rubana mu makimbirane, bituma buri muntu wese ajya ku gitanda cye n'undi ajya ku gitanda cye. Abaturage bati biryoha bisangiwe, burya ngo umugore aba ari uw'abagabo bose, ariko ngo uyu mugore we uyu munsi ngo iminsi 40 imugireyeho ngo arafashwe. Umugabo we ngo amufashe ari gusambana n'undi mugabo. Ese koko uyu mugabo nibyo afashe uyu mugore asambana? Uyu mugore avuga yuko yararwaye, yahamagaye uyu muhungu ngaze mu rugo amurebe kubera ko atarameze neza, kandi umugore avuga yuko n'umugabo we batakivugana rumwe, bari baratandukanye. Umugabo we nibwo yagiye gucisha inyerera mu cyamo, agenda ahamagaza akagari, ahamagaza abaturage bose avuga yuko ngo umugore wiwe amufashe ari gusambana. Mu makuru abaturage batanze bavuga yuko uyu mugabo n'ubundi yarasanzwe nawe ajya mu bandi bagore, bityo bari bafitanye abana babiri, ariko umugabo aravuga yuko atari bubyihanganire, ari bwirukane uyu mugore agasigara arera abana, dore ko abemera. Uyu mugabo avuga ko yasezeranye n'uyu mugore ariko bagasezerana ivanguramutungo, bityo rero ivanguramutungo basezeranye uvuze ngo buri muntu aragumana ibye n'undi agumana ibye. Uyu mugore akomeza avuga yuko yagurishije iwabo kugira ngo ino nzu babagamo yubakwe, akagurisha n'isambu iwabo kwivuko kugira ngo ino nzu yubakwe. Bivuze ngo imitungo bafitanye bose bayifiteho uburenganzira, kubera ko ngo bimwe byagega mu bindi. Umugore avuga yuko afite n'urupapuro rugaragaza yuko yagurishije iwabo amafaranga akayazana mwa runo rugo. Umugabo akavuga ati amafaranga arayazanye turayarya, bityo rero ni amafaranga twarayariye, bityo ibiri hano byose ni ibyanjye, ndemera gusigarana abana banjye ndabarera, nawe ubusambanyi bwawe ubukomeze. Abaturage bakomeje binginga umugabo bavuga ati gusenya so muti w'ikibazo, nta mugore uzigera ubona utaguca inyuma. Umugore noneho aza kwita bivugira rimwe imbere y'itangazamakuru, avuga yuko n'ubundi uwo mugabo ari ukumubona indeshyo, igihagararo cye n'ubundi ngo akoranga amasegonda 30, ngo yatinze uba ari umunota umwe. Uyu mugore avuga yuko nawe yambaye umubiri, ubundi ni gute umuntu ataguca inyuma utabasha gukora nibura n'iminota 3 ngo ushimishe umugore washatse? Kuba warashatse umugore ntago ari ukumushaka ngo umushyire mu nzu umurebe nk'ikimbwa ihaze. Bityo rero nimba urangiriza iminota 2 ugasanga umugore warangiriza nk'isaha 2 cyangwa iminota 30, bivuze ngo umugore igare kujya gushaka umugabo umupfubura, bivuze ngo uba wamupfubije. Umugore rero nibwo yahise abishyira ku karubanda, avuga yuko umugabo adashoboye. Umugabo mwisoni nyinshi n'agahinda ku mugore kumwandagaza mu ruhame rw'abaturage benshi cyane, agahinda anarira. Aravuga ati wa mugore kuba tugiye gutandukana ntago ari byo byatuma umena amabanga y'urugo, nimba nkuri iminota 2 ndamaze nibwo bushobozi bwanjye mfite, bityo rero ntago wanyandagaza ngo nsebereza ku karubanda. Umugore ati byose ndabishyira hanze, n'ibindi ndaza kwivuga yuko ucuruza n'ibintu bitemewe n'amategeko, bityo wowe uze kwita ufungwa. Ibyo bintu bitemewe n'amategeko nibyo twashakaga kumva,
gusa uyu mugabo yahise acisha make ahita apfukama asaba imbabazi umugore we. Umugore yaravuze ngo ndabizi ko ucuruza ibintu bitemewe n'amategeko, bityo ngiye kwita nkutanga muri leta uhita ukatirwa burundu. Ibi bintu umugabo yakoraga ni ibihe? Uyu mugore yahise abiceceka, ntiyagize ikindi kintu yongera kuvuga. Uyu mugabo yahise asaba imbabazi, ariko yahise abibamba ahita agenda aterura isanduku, bya bibora abana bajyanaga ku ishuri kera muri eterina by'udusanduku bashyiramo imyenda, ahita agenda arabiterura amuzanira imyenda ye, aramubwira ati ngaho genda wa mugore we. Umugore ati naho ndi bujye, ahubwo nureba nabi uraza gufungwa. Bivuze ngo ako kanya inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubunzi zahise ziza kugira ngo zunge bano kugira ngo babashe gusubirana. Gusa uyu mugore avuga yuko mu by'ukuri no bwashebeze uyu mugabo akamwandarika, akavuga yuko amabanga y'urugo atayanoza neza, amusaba imbabazi kandi avuga yuko ibyo yavuze ari ukuri. Kandi uyu mugabo yahereye kera amubwira ngo ajye kwivuza, uyu mugabo ngo arabyanga. Bityo rero ibyo yabivuze nubwo yavugiye mu karubanda nizo mbabazi yasabye. Uyu mugore avuga yuko bityo rero kwihanganira uyu mugabo yamwihanganiye inshuro nyinshi, kutuzuza amabanga y'urugo bivuze ngo nawe undi mugore yakwigera abona wundi nkangi yamwihanganiye imyaka isanga 7 yose tubana. Bibutse ko bafitanye abana babiri, agahungu n'agakobwa, akana k'imyaka 3 n'umuhungu w'imyaka 6. Bivuze mu myaka 7 bari bamaranye, bari bafitanye utwana 2. Bityo rero umugore yasabye imbabazi umugabo yanga kuzitanga aba ibamba. Ariko kugeza amagihe nganga byarangiye inzego zibunze birangira basubiranye mu mahoro, kandi bavuga yuko bagende babane neza nibongere guteza umutekano muke. Kandi ikindi uyu mugabo nawe ajye kwivuza kugira ngo abone uburyo ki azajya yubaka amabanga y'urugo, cyangwa kugira ngo azajye abone ukuntu akora imibonano mpuzabitsina amare igihe kinini cyane. Reka mbivuge mu mazina yabo kugira ngo azajye arongora umugore we amutindeho nibura amarenga iminota 30. Mbivuge mu mazina yabyo kugira ngo ubisobanukirwe. Ngiye ngukora nuko byagenze, byarangiye inzego zibunze barasubirana. Gusa kugeza amagihe nganga abaturage bavuga yuko uru rugo n'ubundi rwabanaga mu makimbirane, bityo kurusubiranya ahubwo baraza kwicana. Ngayo nguko rero nuko iyi nkuru yagenze, byarangiye bano basubiranye kandi byatangiye bacyocyorana bavuga nabi. Nimba ari bo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Wewe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo twizeho no tubikesha, nibyo twenda kugeraho no tubikesha. Nitwaga Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, ibahereza ubuzima buzira umuze, ibaha amafaranga n'ibindi bitandukanye. Thank you so much. Murakoze cyane gukurikirana ino video. Imana ibahe ubuzima.